Si berangkasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Bak malam Jumaat dalam dimaslawan kepada Nabi, pakiraban kelebihan fadilat di sinan supaya riwayat di sinan. Syukur dan puja ke Allah, lum sujud sembah batil sa'an sirata orang yang pohikaya siratum kusyah di tanah Arab. Zainal Abidin nama gepegang kun Rasulullah yusabah masa janjongan najabah dakwah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Sahakul yakin baca Bismillah, lam ubudiyah wajib sunat. Dalam selawat ke Rasulullah ngalafai sahih malam Jum'an, fadilah selawat dengan Bismillah, fadilan lebih malam Jum'an. Oh mati tawaba Allah kana bani bahadaran budia dari dum indah Tuhan kebah dalam syurga suai jename tabaya soda fadilat Bismillah wahai saudara.